Sir, tini tamane bagai ora holong thai kajang mani kalai sir. Pulau Hambai ini Chongboro subjonal office ta creation kemo 2023 inchino chong notified kya Khedasara ebong Anandabazar north district o north zone ni under o boro duita subjonal creation kemo chong onek din ha office tini temporary office setup kya ni boy chesta kya arpo office setup kya ma chong sujuk khela ma yamon karono tau chong tababio construction kherman bakau cinta khelaye jaga naileye no bo jaga ri ha bo jaga bagra hano puila Hambai chini radon ni jaga bagra chini radon joi bongno bare ke Hambai jano mami ke bong binim kha ka Hambai ki bong bo bini jaga no ya fe rimon bo ye ke borono chong subjonal office biskamo construction ngai subjonal office creation ma kemo karon ke bose tini damsara ni andaro bo subjon klayu skao ke damsara subjon andaro klayu ketau to bisi chong creation kherman boy chong already chini edisini taraf thekeo chong bisi ko creation kemo to new settlement ro je chini bru settlement boro bangma chini resettlement center ng tinta jaga mo boy chongbrana kono village council chongbai baha sujog mai nei boye addition taraf thekeo chong already borono notified theye chong creation ke paha are for until and unless state government ni concern sarawo finally panchayat ni je rule tomode brano abro block o ni outaro brano khoseng yangke abo subida brang mai yangmayo abon boy chong bar state government hiyo appeal keo je request keo abo state government ko abono accept keli to abo ke chini village creation jeta kemo newly village creation total ADCO ke 123 notes new village creation ho skamo je tumo ke 587 village council chini in whole ADC area to aboni plus 123 new creation chong kemo to aboni msio jambai Khedasara ho tawo chong soita village council to ye kya subjun nai abo already by market ke mo se officially chinti record to abo new creation la chine abo new creation jotokhon accept yak songale brang mane government ni rule o brang central ebong state ni je scheme to mo central scheme tini niti aidin photo finance 16 finance commission photo bangma PDF fan abdimar brown tio tayamuyo abon baye tawo chong fulfill long yako are for in future chong asa ko abo fulfill hasite jamo soita village council to yeno bo subjon na ambe tini chong bono opening kema ha boro actually chini opening kema to mo 23rd February Maharashtra program to mo Maharashtra immigration kema ko are for bini apo busy schedule mon baye chongar ko kermaya te tinio no chong bo program no chong success ke ha Maharashtra ni absent opono chong bini nirdesh bai bini mat order bai no chong bono opening kheri ha asa keo bo elaka biskamo bo bisoro kahamunai je kuno scheme je kuno development scheme government ni jeta phaimo abo sujug roni ro jaga tumi na maine abon bai na sobsami waiso je chini jeta government ni source
गवर्नमेंट नि जेटा जेकुनो इम्प्लिमेंटेशन खेने के ऑफिस नाउ अब ऑफिस जगह तंगे जों रनि जेकुनो कमार्शियल नमा डेवलपमेंट नि विषय बा टेरिटरी विषय जों रोज सब किछु काम करने जगह तंगे अब सुजुग पब्लिक नो जगह तिनारि मा अब ना आइनि नेक्स्ट मो अब दियो न दियो चिन महाराष्ट्र आइनि रिक्वेस्ट लखियो बंबो एक्सेप्ट केनो विषय को जों ग्रांट केनो नोटिफाई किए जों क्रिएशन करना है आमी इलाव खपचाओ चिन महाराष्ट्र जो बदि के जो तो बे इलाका तो न पाइनि काबो मो बनो डिस्काउंट जों जो तो निले सामुं तामी के डिस्काउंट के जों सामुं का हमने आके जननांग जो तो पाल रिनिं के जों डेवलप जों के जों नाम के सामुं तामी मिने आमबाय आं जो तो न रिक्वेस्ट आइनि काबो मो बनो फाइदि जों पाला के थांलायना आनसानि आइडियोलॉजी नो दुये महाराष्ट्र ने तो जों डिस्काउंट पत्र जों जे डिमांड तो मरो आबरनो फुलफिल खेलेने बायो जो तो न काबो आइन को करनो